Ni maabithaa a borithi makigeria kweheria mathanji na mahiga maria makuhingite barabara. Charles Kariuki na John Maina aria ni Ariu a nyina umwe maratuika maroragirwo utuku wa ira ni abithaa umwe wa borithi kirabu-ini kimwe kia njohi thutha uria maragirie na ngucanio na mwene kienderio kiu kia njohi akimekwira ati marari aishi. Wametoka kukunywa pombe yao, jamaa naye ametoka hata sijuikani pombe zake, anakuja anaua. Tungependa huyu askari kwanza ashikwe, nasikia ni wa AP, kwanza ashikwe awekwe ndani, aletwe hapa tujue kitu yake ni gani. Kuringana na aikari acio marauga abithaa ucio arari muriu riria aratafanirie giko kiu. Alikuwa anakunywa pombe pale Camp David, akasema anataka kuua na akakuja akaua. Na wameua hao watu, ndio shahidi usipatikane, tuchunguzie hiyo mambo. Ona kuri o uguo muingi wa itura riu urauga ati mwekwira ucio ti abithaa wa borithi no ni akoragwo na mushinga uria ahuthagira kuhaura aikari a mwena ucio. Mambo ya mabunduki ichunguzwe. Hiyo jamani raia na anafanya askari na watu. Akiaria na njira ya thimu, OCPD wa Rongai augite ati atigaire marari ekwirwo a uici na maratanyite kuhia duka-ini imwe ya M-Pesa mwena ucio. Gukiri o uguo Aikari ni moritio kugia na ukiririri oriri maabithaa a borithi mambikite uthuthuria wa njama iyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Aikari wa Njoroge.